basani bashase ni mwitse ano khwikutemo nga basani bahukuta nabi bari khwariyo khwisinga lwekhakileho khwisinga bari khusabawo busa bichele ifefo khwamashimatsa amatsa ni mumilembe che Bible abe khwisinga ta khusaba busa bichele ari inywe bahukaniaho muri khuli basabi be bichele mbeho lunyilili mu Bible luloma luri awo Yesu ni bayigirizwa be nga bali khutsa mu monini khubulira enjili bisinga ebiyongera ni luchendo uliho nalwo namanyendo ulina lota kwena semba kusome Bible ya Mary awo Yesu wasinga bayigirizwa bewe bichele shimanyisa shiri Yesu ni bayigirizwa byaba bichele mbawulunyeli luloma luri besingata ari nyo byenye byo khwisinga mwamisawa kubanga efe buli shesi ukhola kulondelela bikwalafu efe wele khumuwulilisa nabi shekilo obona ni mulusuhu lwa Eden umukhasi niyo wanyowa khujema ne wakhukhongelesa efe bakhasi mukhupimbi nyo khwisinga mwatya mwakhongelesa paka mwakhukhasila ni kametsi kamabili ne khumulundi kuno ikhunesinga ta khusaba bichele lwesi khwasembaye khubiyekena yaba mulusuhu lwa Edeni mwakhongelesa nga mwajemeye wele mwaliye khushitunda mwakhulisa shitunda ari bya khukhasila kametse muri khwisinge khwalobele ishinabawota khutsa khuyongela khusaba bichele khubanga ni Yesu bayigirizwa bewe abasabisa busa bichele